Pričevanja ostarelega sukača plošč. Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih. After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Nekje od hipa do bita, od popa do ambienta. Se stikata per plus, dva mlada melanholična glasbena delikventa. V torek, 14. junija, okoli 10. zjutraj, samo na afterpartiju Radia Študent.